I idemo dalje, idemo kod Petra. Zvao nas je Petar Zrilić, naš susjed, da vidimo što njegove masline. Mate, ovo je njegov vinograd, vidiš. Mate vodi, ovo je njegov vinograd. To je njegov vinograd. Jako lijepo sve pokošeno. Nekomu to ore, jel? Moj dečko. Koliko se plaća za dan oranja? 200 kuna. Vidi, pogledaj. Vidi koliko ima. E, ali nemoj na ovo staviti radije. Vidi. Nemoj. Što ne? Vidi, pogledaj. Kako su dobre. A? Jo, Lenko, pogledaju. Lenko. Evo šparoge. Vidi ih, 2. 3. Evo ti ovdje, vidi. Pogledaj, ajde snimaj. Gledaj vam. Čeka, gdje je treća? Evo, tu je. Evo ti četvrta ovdje. Ovdje ih ima koliko hoćeš. Lenke ovdje. Ujebote, ovdje ih ima. Onda sad idemo dalje, pogledaj ovdje. Vidi ovdje. Evo, pogledaj ovdje. Daj. Evo vidi ovdje. Vidi ih. To se ovdje bere, jel? Vidiš, da. Šparogice. Lijepe naše šparoge. Kako su dobre će. Ništa, stavljamo dalje. Šparoge. Jaja od Stevana, sad ću ja Stevana zvat. Je li imaš ti ova svježa jaja kod Milana? Reci mi kod kog da kupim. Ima naćemo jaja. Ima ona susjeda, ali to Tribana nije. Možemo mi i za doručak sutra, znaš. To je trebalo ranije, razumiješ. Pazi ja nju da mu nije, ali nema kuće nikako naći. Gdje je ona? Ima komurac, ovo je sve mladi komurac. Ovo je sve jestivo. Mladi komurac. Jel nemo prema Petru? Petar je tu dole, idemo vamo. Ajmo. Doći. Nije tako, nema i onda nađeš 10 komada. Ja bih htjela da tu ide to isto. Jeli? To nije dobro. Pisa ovaj komurač. Šta je to? Komurač, njam. A za šta se koristi komurač? Skuhaš sa slaninom, dimljenim rebarcima. Komurač. To skuhaš slanina, dimljena slanina, dimljena rebarca. Je. To ti je njam. Sad toga nabereš po livadi. Jel ono požar dolje? Pa ja se nadam da je, ali nismo te sreće. Pošto vatrogasci štojkaju, sumnjam da će ih gasiti. Ima li ih ovdje? Vidiš komurača koliko hoćeš, ovo ti je sve komurač mladi. Ovdje ima ljekovitih trava više nego... Ovo ti je sve mladi komurač. A pelinjak? Vidiš komurač. I ovoga nabereš puno noć. Da. Lenka, to treba samo jedna kesa za njegu. Ti trebaš puno kesu nabrati. Nema ništa od toga. To treba puno kesu ovako, puno nabrati ovoga i onda skuhati. Uzmeš 20 deka slanine, 5-6 rebara, onih... To treba puno kesu ovako nabrati. A ima ga viš koliko hoćeš. Nikada se neću vratiti
u svoj rodni grad. Prvi pogled odavde, ne? Šta? Predivan pogled odavde. Uf, ja sam od gore snimao. To ću ti dati sve ove HD snimke, vidit ćeš. Predivan pogled. Niko mi dađe. Ovo treba, brate, jednu cijelu kesu poniti na, brate. I šta s tim onda, to se osuši? U lonac skuhaš, mesa malo prokuhaš, onda dodaš to. Ja ne znam jesam li to uopće ikad jeo. Ja sam jeo prvi put ove godine. Nešto je fino, kad se fino stavi diljene slane i mesa. Ma daj. Živja čovjek! Da. Ima. Daj, snimaj, taj toto, snimaj. Gdje? Ote to kada. Snimaj to. Daj snimaj. Šta ovo, potočićima je to potok? Da, uključeno je. Evo ga. Ovo je industrijalizacija Bukovice i Kotara. Goldoni. Rođo Goldoni. Ovo je Rođo, ovo je Goldoni. Nije Rođo Goldoni. Rođo Goldoni. Idemo u EU. S tim idemo u EU. Idemo u EU. Evo ga vidite, dragi gledatelji. Ovo je super Dakle, mašina. to je stroj s kojim se ide službeno, oficijalno u EU. Goldoni. Goldoni, Rođo Goldoni. Rođo Goldoni, Goldoni Rođo. Rođo Goldoni. Rođi Goldono, Goldono Rođi. Rođo Goldoni. Rođo Goldoni, Goldono Rođo. EU. Rođo, gas Rođo. Prva pali. Idemo u EU. Punim gasom u EU. Oko moj Rođo, punim gasom ide u EU. Evo kako se ide u Evropu. Punim gasom u Evropu. Ovo je nekad bila Hrvatska. Ovo će za 3 mjeseca biti Evropa. U mojoj ruci stoji Evropa. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Fuj. U mojoj ruci stoji Evropa. Fuj. I ajmo pitati ovu maslinu što ova maslina na kraju krajeva misli o svemu tome, jer ipak kopa se okolo njezinog terena. Maslina je neobrana. Hvala maslini i idemo dalje. Maslina je neobrana. Dobar dan, susjeda. I ovo je naš susjed. Nemoj ovo pazite, ovo je opasno. Ovo je Naš stari rođak. susjed. Dobar dan, Stari rođak. dobar dan. To su naši isto prijatelji, susjedi. Ovo su... Oni se sanjaju cijeli. On je... To je od mane, šta ti je mane bio? Ujak, od mame brat. Ti. Od Radmila sin. On to pozna bolje, ja to ne znam. A vi ste? On